Keithika mwiroreri witu karibu sana hwaini wa muthenya umuthi dysphagia niyo ndagitari njira tugukorwo tukirora muthenya wa umuthi uma kuri timu yothe ya ndagitari ngwira tukorwo turi andu aingi muno makiria no haria no ni wonaga but turi tandanagia wira turi aingi so dysphagia niyo tukura na njira ni uhoro wingi kuremwo ni kumeria na ni kuremwo ni kumeria kaimana kana partly ciothe kuremwo ni kumeria hanini na kuremwo ni kumeria kaimana na mirimu itiganite taringi no icungiriria mundu gukorwo akiremwo ni gwika atia ni kumeria uria kwagiriire mundu no agie wimbo na thiini angimena cancer cia throat ndanona murwaru umwe unguhirire wa family agakorwo hitaringi ndarahota kumeria na kogwo araheo irio cia mubira na kana kuheo irio cia mai macio mothe ni tugukorwo tukirora hwaini wa muthenya wa umuthi cameraman wakwa etagwo Tino yo rathekia geitheka muno makiria ro ringi so dysphagia ni tugukorwo tukirora hwaini wa muthenya wa umuthi ngunyite ogeni Rose thank you ni guka tugeithie nigetha kamwira njikare thi tuthikiriria kirira hamwe tukorwo twamenya hana ati umite ku yes thank you Wambui niguririkanagia weka ile tugakwa njitagwo nyina wa Wambui kuria matura-ini guku kwa Inooro TV Wambui ajita Dr. Thuo hwaini wa umuthi mwiroreri witu tugakunyita ugeni na tugakugeithia na tugagucokeria ngatho ni gwitikira gucagura mitambo ya Inooro TV na gutwitikiria tuguthomithie maingi megie ugima waku wa mwiri umuthi ndirenda tuthome uhoro wegie dysphagia dysphagia ni ritwa ria ni tamu ya madagitari no na ruthiomi ritu ri ni kuga atiriri ni kuremwo ni kumeria no wiyurie uri wakira ukeyuria ingiremwo ni kumeria ri hari undu ungi ingihota gukinyia irio ciakwa thiini wa nda yakwa mundu angikoo kanua gake gatirahota kuhinguka for whatever reason kana mumera wake ndurahota kumeria irio ri tungimuteithiriria atia tondu mundu ndangikara atekuria ungikara utekuria ndungitura muoyo ogwo hangikinya ati no aremwo ni kumeria fiu ogwo ndungihota kuria ri meaning we eat to live we don't live to eat kuga ati turiaga niguo tuture tutituraga niguo turi ogwo irio ni cia bata niguo mundu akorwo ari muoyo kogwo mwiri ungithie maita mahinda maigana atio tari irio iria twitaga ni njigua andu marauga horo igi autophagy especially we wa Catholic rimwe ni tuhinyagiririo gwika autophagy yes kunyerekia ku na ni kwega ni guteithagia rimwe he is spiritual na rimwe ni ukuraga ona still thiko cia andu ni maratiga kuria niguo matige uritu nyihanyihe no riu he handu hagikinya tuge ni murimu tutigakinya handu ati ona ngikona kanithari tutigakiaga kuria fio nginya tukinya ati mundu ni akuire mundu agikara kahinda kaigana atari kuria atarite ni gukuringana reserve yaku ya mwiri tondu andu matihanaine reserve ya kana kanini reserve ya mundu na urito igana ona ndihanaine na mundu uri ungi ogwo gucia research ya andu aria marutaga mweno wina kuria wa course no to maikire research tumurie maikarire kahinda kuria shakahora ogwo no mundu no ikare we ciumia utakuria kindu kiumia kigima even more weeks ona kunywa no ri gukora ni uratuika very weak gradually mwiri waku ugatuika wasted few nginya wakinya handu mwiri waku karemwo ni gusurvive tondu cells ciaku itirona energy irabatara niguo ihote kuruta wira riu ndingiuga specifically ni kahinda kaigana ona ni kuringana na reserve ya mundu ya mwiri no mwiroreri umuthi ndirenda gukwira atiriri ungiona no aremwo ni kumeria ni undu wa mathina ngurani maria tukugweta umuthi ndukae gukua ngoro tondu ndagitari ni maikarire the makiuria tondu twaigua tuturaga ni tondu wa kuria ri tungiremwo ni kumeria ri kanua gaika toko njireria tungitumira kuria hari njira nyingi cia hakikisha mwiri waku ni urona irio na niguo hote gutura muoyo uguo nikio twauga umuthi tuguthomithia uhoro wa dysphagia kana mathina makuremwo ni kumeria na ria twari uhoro wa dysphagia ri ungimenya ati wina dysphagia Wambui kana ungimenya ati mundu nginya tare yaria ena thina wa dysphagia kana wa kuremwo ni kumeria undu wa mbere mundu ni akumenya wakia irio kanua kawaida utanukaga automatically irio ni kumeruka wera kanua gaku kameria irio ri hari mechanism iyo iharurukagia irio igathie nda riu ni ukora mundu akwendera tanuka ndageria kumeria irio igakwama ngaigua system iyo ni arega kuharurukia irio kianda ucio ni ndumo ngiuga wina thina wa kumeria uri ungi ni akumeria no arameria na ruo ruingi muno tumeta dyschizia dyschizia tio yani dysphagia is na medicine ni kuga neura odinophagia ni ritwa riu ndiretha odinophagia ni ruo ukimeria
uraigwa kumeria na mundu cio ni anyita hau ena ruo ruingi muno akimeria hari ngio kumeria no ciakinya haha igacoka ukona ni aciruta na manio ni ciauma ni aciruta na manio kana ni atahika kana na tigutahika araigwa irio cio cia bata no igutahika niwe utahikaga na uyu ni araigwa ona no igwe nenda gutahika unyitirire ume na hau njothi utahika no he mundu ugi yake tutataga regurgitation irio cio ikiambatio cio nye araigwa ni ciakinya handu haha igakwama itiraharuruka ikiambatio cio nye ukaigwa ni ciaihura kanwa no cituire undu uria ungi ni urona mundu ni ikara akirutaga mata ni mafata tondu mateithagia na digestion na kuiga kanua ke na uigu riu akora mata no guitika maraitika drooling Waga mundu no ni araita mata na tikana kanini ona kana kanini kagiko drool muno ningito wega ukona mundu ucio mata nimo mareruta ni kuonania system yake ya kumeria ndahota ginya kumeria mata macio maundu macio ni megutwira atiri mundu ena thina wa kumeria angiko ni mwana munini kana mundu mukuru muno aria bedridden kana mundu murwaru bedridden ingo ciothe watu akumuhe irio ni arakorora wakiria irio kana nyua gacai kana kari akunda agakorora ni kuonania mundu ucio ri ndarahota irio itiraingira system ya irio wega irathie ginya system ya riera irathie with pipe ine andu aiharuruke food pipe ine ni kuonania mechanism yake ya kumeria ri iri na thina andu acio mangikara na thina ucio wa dysphagia ni irehaga thina thina wa mwiri wake tondu angiko irio ici wambere akao guti kindu rahitukia mwiri waku ndugukorwo wina hinya ni ukuona mundu ni athia atete kiro afya yake ni rathi itwikite was na niko na mundu ucio ni aginya kindu tuta dehydration ugo kona mundu ucio ni atwika malnourished whether ni mundu mugima kana ni mwana undu uria ungi andu ucio turauga bedridden na cianari ni magia kindu tutaga pneumonia aspiration pneumonia tondu aikara kihuragia irio igathi njira ya riera ciathie kuria mahuri ni citagio ni gukorwo kuo ithia iga cause infection yo tureta aspiration pneumonia ugo mundu atwara cucu wao kana mami wao kana guka wao thibitari kana mundu wao warwarire kwa bedridden ni akera hingo ciothe na pneumonia hingo ciothe ari na pneumonia ni tondu ni arahuria irio mukimuhe onako maingi ni tuma blendagira kwanja ugakora icio liquid irathie kaingira mahuri-ini kahora imwe ikahituka igathi mahuri-ini ugakora ni iramarehera thina muingi woni kitwa thina ucio wa dysphagia ni thina twagio ni korora na tukeyuria atiriri wa boy niki kingituma mundu akorwo na thina wa dysphagia ule moni kumeria ria twagwo horo wa kumeria ni kurahe mundu tarahota kumeria solids ndahota kumeria ngima ndahota kumeria nyama yes ndahota kumeria cabbage ndahota kumeria itunda kuri ngio tarahota kumeria mai ginya mo liquids ni thina mai kana cai kana iria kana ucuru kuri utahota ginya kumeria mata rire yagitwika very severe ugo he degree cia kure wone kumeria rino kwa he mundu rahitukia twirio tunini kana tumai ungi ni arariaga irio ngime na homa riu no mu blendire ningi ni ciare mafio riu no anyuire karia no na kindu gitweku pio ugathie uguo wakwa riu ungi ni ari mu pio ni kumeria no na ugo he na degree cia mundu wina mild wina gatagati-ini na riu uri uremirwo kaimana ni kumeria na riu symptoms cio guka kuringana na niki kiratuma ukorwo wina thina ucio wa kumeria niki kiu kirahinga mumero he kindu kirahinga mumero ikahinga njira yo atirio itingikira hau hari thina weho tumeragia irio na system tutaga peristalsis twathomithagia kuria primary ni mwarimu wa science twetagwo Mrs Ngari Mrs Ngari athomithagia kiandege primary school atwiraga peristalsis ona ungina manio kiongo gikorwo githina ucurio maguru iguru wikire irio kanuomeria no ikuharurukanda ona uri upside down tiati ni gravity raguciria ikaikurukanda ni mechanism yo tutaga peristalsis ni muscles ciaku ciaigwo no ameria irio ri nicio iguthie itindikite irio icio ginya ikinyenda na ciakinya nda itinde kwa ithie small intestine ciakinya ku itinde kwa ituke kioro na ciume mechanism yo gikoi na thina ri irio icio ni igukwama niko watu akumerio na ngiko ati kindu kirahinga ri ngiko mechanism ya peristalsis ndaruta wira ri irio icio itiharuruka ikinyenda ithie uguo citwikite kioro kinene ucio ni undu uria ungi na gikotobo waku nduraruta wira uria kwagire the nervous system tondu niguo muscles icio iruta wira ni irabatara nerves signal kuma gwi tobo waku tobo wa mundu tuga niguo engine niyo iraheana instruction ni uria mwiri waku kuruta wira uguo nerves icio igikorwo cina thina kuri andu makona ni magire stroke ni magire murimu tuta Parkinson's disease nerves ciao itiraruta wira uria kwagiriire bakoni ta system yao ya kumeria ni yatukire paralyzed ndangihota ku move irio
muscles ni njega yes no nerves signal ya guciira ci contracted ndiriho riu mundu ucio thina ucio as long as we angiko stroke area kana Parkinson's disease mundu ucio ndangihota kumeria tondu nerves ciake cia kumeria ni ciatwikire paralyzed hari andu angi ukora mundu ni agiire kindu tiraga stricture ni ukunderu wa njira ya kumeria hatire na growth na muscles ni njega na nerves ni njega no ni hakunderira kiana tawagia na blockage ya pipe iyo na ni ukani ndu wa maundu maingi mundu no ako ni ameririe kindu corrosive iyo niyo most common andu mundu ni kuri andu ma attemptaga suicide makameria acid wakora ni corrodire gituma hagia na stricture hari cancer shi presentaga ta stricture wakora handu hau ni hakundera stricture ni kugiria mundu akorwo na mechanism yake ya kumeria ko ina thina akona thina uyu tureta dysphagia guo tukera mwirori ati ndwagio ni kuremwo ni kumeria aikoni uraremwo ni kumeria ri hena thina uratuma uremwo ni kumeria na angikoni uraigwa ruo kimeria ri hena thina uratuma uigwe ruo na tihingo ciothe ati waturwo ni ngai andu magwa mena tonsil nikio maremwo ni kumeria kana maraigwa ruo makimeria hena mathina maingi tiga ngai kana tonsillitis magituma uremwo ni kumeria na nikio turaguthomithia muthenya wa muthi niguo utaukwo na ungigwa wina thina wa kumeria kana ko wina mundu wina thina wa kumeria ndukai kumwirorera umutware thibitari to ndagitari ni akuhota gukwira hasa niki kiratuma thina cio korwo ho na tukurigita atia niguo mundu cio ahote kumeria na ngiremwo ni kumeria ri thina uria naguo korwo ni thina utangithondekeka tugwika atia niguo mundu cio ahote kuria niguo turemwo na ni solutions mtugucitha thina wa gicunje gia keri na gia gatatu tugithianga no mbere yoguo ndina kiuria na ndenda gucokia haria thutha hari uhoro wigi drooling kana uhoro wigi guita matano uga ni fact imwe gikorwo hitaringi ni kaundu kamwe kangicungiriria gutuonereria ndariri kana gutuhe sign ati mundu uyu ena thina wa kumeria handu ndageria kurora ciana cerebral palsy ni ukoraga maita maingi ni mararemwo gu contain mata ni system kana ni from the brain twagweta thina ucio wa dysphagia ndauga uhoro wa nerves no urehe thina wa mechanism ya kumeria korwo ina weakness na andu ma affectagwo ni andu mena cerebral palsy tondu cerebral palsy yumanaga na brain kwaga oxygen mwana agiciarwo yakodera function ire kwagiriire ndiratuma signals thina wa mwiri ire kwagiriire riu ni gukora depending na level ya damage ya brain mundu ina cerebral palsy ni ukora ni ara drool no ukore ni arahota kuria depending na severity kuria ku drool na rangihota kuria na ciana cerebral palsy amwe ao ni ukoraga ni maretherwo alternative means of feeding ni ukora mwana cio ndangihota kumeria na acio mararemwo ni kumeria fiu ni ndo cerebral palsy ni ukora mena a lot of drooling na umuciari ni ukora ni adjust either he kanyama mwikagira kana hakona ngui gutuma ndagakorwe na uigu muingi uguo ni nervous system igatuma mundu cio ina cerebral palsy no akorwe na drooling na kuringana na degree no akorwe ni ara drool not muno no ni ahota kumeria hari ngira drool no ndarahota kumeria at all riu cio ni turagwa ni methagirwo feeding mechanism ingi to ndarahota kumeria na kanuari ariria gatia good solution icio ndicio ndrenda twethe wona twacoka thiini wa gicunje gia keri uhorore twariririo muthe wa dysphagia ati kuremwo ni kumeria na no igwo kuri andu mekuremwo ni kumeria irio nyumu cigatagataini na nginya kuri angi mekweherwo fiu makorwo ati nginya kindu kiu giceke muno tamata ona kio ni kirarema kumeruka wana thina toyo wana korwo ina experience kana hitarigi ukaigua andu ona kana kaundu na hau ugo tondu itura ni njui ati mundu tukiheana example ya murimu twenda kuheana na mundu mwaiguite so tugucoka gicunje gia keri no ni nyendaga gutuma kuri social handle citu cigwitwo uria dagitari Instagram uria dagitari Facebook uria dagitari TikTok ugacoka ningi ni tukuraga hari kindu gigwitwo Inoro TV page itu ni verified ni gukora ina blue tick uguo ni kuga ati hitarigi ndu ukora turia ni me haria uhenagio page citiganite asha no naho ni gutwari na tote kukuigwa no ningi ginya thiini wa remoka page ni obui wa muturidi muonaga message ine WhatsApp ine kundu guothe kuria mutukinyagira gutiri kundu tutahotaga kuona concern yanyu ningi wacoka ukakore the official SMS ya 22488 ni tuhotaga gukorwo tugicemania makiria koguo ndugathi haraya tucoke thiini wa gicunje gia keri na korwo wina ndoro wothe ungenda gutwira kana kuria etikira kurumirira njira icio ndakuhe nigetha wiguoro nawe wi part ya uria turaguthomithia.
ni madirete ke nyumba ici ciothe ni citu na ciaketwo broti-ini itu orire twacagurire Sayoric International Limited twacagurire Hakirithe no manya investors makimete guku ya Malaysia, China na UAE nereke gwire wira uyu wothe hatire roni rwa mundu twaneanire title deed na Sayoric marakuwa murigo wothe uniguo meka magwakagira 100% na makirikio guo-ri omakoya rent ya 70% na ithi 30%. Jomo ino tita project maisa kwagira Sayoric International Limited makoragwo kuria Blue Shield Towers 5th floor Upper Hill. Namba ciao cia thimu ni 0794005000. Rugano rugutuma urire no theke Marege wende no mene rugano rwina njatukano tora haro cia kuona ku ungumania wiru guthianira ona mwita kunyo mugondo ni unajiteta huyo no kae gatinyiraga gatari gakunyei. Don't dare joke with me. Ni kanya kaiyuire mwaki Haya wa mafefei kana ni wama. I cannot return to poverty. Ona kaiyuire mataro tondu kwionera nwanga kiri kwirwo itandra na ithwi thiini wa Inoro TV. Wikarite haha wika niki muthuri waku atarauma na guku nja inyuĩ reka mwĩna thĩna we twĩre hatarĩ nganja no nginya we ũtwĩre thĩna wĩha na ithuothe nĩ tũkwarĩria vi othe haha no mwĩtue atĩ mũtirona no niĩ ndingĩrigithia niĩ rĩu nĩ ndĩramwĩkwĩra mwĩna ndagĩtarĩ ũcio we he hĩndĩ ona ĩmwe arĩa akũrora na agakwarĩria ha twashoka gicunji gia keri tuna Dr. Rose Thuona aratuthomithia uhoro wigimaine na dysphagia iria ati ni kuga kuremwo ni kumeria kuma irio huthu ona kana liquid guthie ginya irio solid good tucokererie ni twarora itumi tiganite ndira mwiroreria turamwira ndagatuike stranded ndagakorwa tukanirwo angiko wina mundu mucii nyeremirwo ni kumeria twakinya ni twathie he ndagitari na arora mundu ria amurehera akwira mundu uyu ri thina wake ni kumeria na no akorwe na thina wa kumeria kahinda kaiganona tuge ni thina temporary mundu ndahota kuria ciumia 2 kana 3 kana 4 ugo ndagitari ni gukwira kahinda kagwa takwota kumeria kuria na kanwa ri tugwika atia na hari murwaru ungi agukwira mundu uyu ria turamuona ri ndari hingo ekuhota gukorwo akiria muturire-ine wake ndari hota kumeria kuma muthenya wa muthe ugo no nginya tumenye ariria agatia for the rest of their life ugo ni kuonania permanently mundu ucio ndari hindi akaria irio na kanua gake ugo no nginya tumenye ariria agatia ugo ndagitari ni agukuhe options kuringana na ara expect mundu nde kumeria kahinda kaigana atia icon short term he murimu ringi ukora andu amwe ni marekirwo operation ya kanua kana ena thina uragiria amerie whatever no akwe ICU ni kiritwo machine muno acio ni common mundu cio ria ICU machine ni ndari conscious niguo ndari igua ugo nduri mwira ameria kana tanuka andu acio ni ukoraga ni mekirwo tube ni muguthi mucii mukore ni muguthi thibitari mukore murwaru wanyu ni ekirirwo tube igereire ha inioro igera tumitaga nasogastric tube ekirirwo tube ikagera inioro igathie mumero igathie nda ugo tuli blendaga irio tugekira hau tugathia dawa iria ifataire kumeria tugekira hau nasogastric tube ni ikagirwo mundu turamenya thina ucio wa kumeria ti long lasting ni uguthira thutha wa maximum mweri na nuthu no atumire nasogastric tube mweri umwe 4 to 6 weeks tondu nasogastric tube agikorwo ni uri wekirwo ni uyu nyamu yo ti comfortable ugo twendaga muno kumitumira he murori urio tare igwa no rimwe ni kora mundu ginya ne igwa no ni twamwira umiririe kaikare nayo
niguo tuhote ku manage thina uria ratuma tumwikire riu nasogastric tube woka ni urikora mundu wanyu ni AICUS no daraga kuria as long as system yake ni njega ya digestion ni tukumikira irio kwa turugire ngima na thukuma na nyama no ku blend tuku blend tukamwikirira hau diet ile yuma kuya thibitari muthenya ucio as long as ndiri na thina na mwiri wake no ya gwikirirwo dawa iria arabatara kumeria tugaci crash tugacikira hau iyo ni nasogastric tube na no igererio kanwa no ukore muronyu wanyu ni arekirwo oxygen uguo maniuru make me tugaga me busy maniuru make me busy to ni mekiritwo tube ingi uguo tukumikira through kanwa ona kana kena thari twana tuya tutakinyete to preterm ni ukora maingi to mwana kana kanini gatakinyete gatitikagirio kuonga gatakinyetie kilo kuma 1.6 guthi na iguru actually tuga 1.8 maita maingi 1.6 ni atwajagia kumuiga nyondo-ini tuone kana ni kuhota kugucia no idea ya ikinya 1.8 ni agio ni gukwa kionga wega tondu angikorwo ena kilo emwe na nuthu uguo aje kumugithia tena ndagi gain weight uria turenda uguo twenda anywe iria aria mami wao yes no tumikagira na tube twana twaniku peke yake twana to newborn newborn either no kwa mwana timukinyu kana ena thina ungi specially wa kuhuhia mwana kihoma muno ri ndahotaga kuonga tondu kuhuma ku ni kuragiria hote kugucia nyondo uguo tumikagira pipe maingi ni ukora twana turamekira oxygen twana tutweni kure maniuru ma matingikiro tube tumikagira kanwa riu ukora muciari aririe uguo mwikirire mwana wa tube maniuru na mo mwikira kanwa riu twamikira kanwa tumitaga orogastric tondu iragera kanwa igathienda ino gitukumitaga nasogastric iragera iniuru igathienda riu turikagira irio hau igakinya daya murwaru witu niguo ndagikare muhutu icio ni short term tutingitumira kahinda kanene ndugikana tube mwaka kana iri kana etatu kana mieri itandatu kugikinya riu ndugikirwa tube kana twagikira tube wiki mweri na nuthu no wathina na bado ndu urahota kumeria tondu hari arwaru na ni common muno thikũ ici andu aingi aria turona magekwo procedure no guthi kugweta ni andu aria mena cancer ya mumero kansa ya mumera na kansa ya nda andu cio moka mahinyiririkite wa mbui tondu mundu ucio kindu giothe raikia kanwa no gutahika aikia angi moka ni gutahika yes ati ng'ania witu dara ni ahijite muno yahinyirikite mwiri tondu aria kindu no gutahika aria kindu no ona tamuhe ucuru no gutahika na maingi twa mathimari tweka OGD ya tutire endoscopy ni ukoraga mundu ucio ena thina wa growth kana cancer ya mumero kana cancer ya nda andu angi ni andu aria mena stroke mundu ni agire stroke ni twakimwikirire maingi wagia stroke ni tutanyaga ni ugukira tondu maumirira ma stroke ni ukire no amwe matiukagira ugakora ni ikara uguo ni agire stroke nginya ni twamwe mwende gatanda mwinuke muci aroragirwo muci riu acio ni ukora matirahota kumeria to matireigwa ugo no ginya mainuke na njira ria tukumenya ni maririaga nayo na ni safe ugo arwaru stroke ni ingi nao makorogo matinginuka na tube murwaru wa tugeterege tracheostomy kana wa nagena cancer ya mumero andu angi ni cancer ya uthio tumita maxillofacial ni ukora mundu na growth aibete kanua ndangihota gutanuka ndangihota kumeria growth e kanua thiini kana ya ha mumero-ini na tigoita goita ni hizi maita maingi ni raithi kumithondeka ingigakinya gugutumo remwe ni kumeria ntuko tumirutite no riu cancer nyingi cia maxillofacial cia kanua cia throat riu cia esophagus na ya nda ni kwa ni ciagiria mundu ucio kumeria completely ugo ona agithia na mbere na treatment kana ni surgery kana ni chemotherapy kana ni radiotherapy ni arafatara gukorwa akiria na maingi koraga mware murau ni aratahika kana neremirwo ni kuria kana ne ena growth iyo ya kanwa immediately twamenya ni thina wa cancer eko endoscopy kana bisha ona ko ni suggestive to more advisaga o tene ginya tutamna murifa kuria cancer center twabe tumenye uria ririaga tondu wa mbere hena kuria na kwina dawa wabui tondu murwaru wa cancer ti andu othe maikaraga thibitari ni aguthondekwa kiinukaga ni andu moka clinic radiotherapy kana chemotherapy uguo dawa ici ni arafatara kumeria especially ni ndwaruo na iria ingi cio imwe chemotherapy ni cia kumeria uguo no ginya tumenye arinyua dawa atia na ririaga atia to ningi dawa icio ni strong ndungi withstand utekuria uguo ni koraga ndu ingi ni twa ma advice tondu njira no ya kumeria ni arema purely hatire nawe tugwika atia ni okoraga ni turekira mundu kindu tutaga feeding gastrostomy kana feeding peg feeding peg ni kuga atia kuma kanua ri irio ciumaga kanua
tugatanuka tukameria igo kamumero igo kada no riu gatagate ka kanua na ndari hena thina na irio itingigera njira uguo tuguka hahanda iguru wa mukonyo haria stomach iri tutira irima twekire tube direct ethienda irio cigetwaraga irio cigathienda direct gutire gutanuka gutire kanua na gutire mumero gutire gutanuka na gutire kumeria irio cirathie direct ida tondu system ya gutanuka na kumeria ni affected uguo tugwikiraga ga feeding peg ni kanyamu gakoro kaumirite wahumburia guogo ni gukona surgeon agathie agatarura hau agatumirira ga tube uguo tukumune syringe nene mugathia irio wega as long as tikindu ndagitari aregete aheo mugathia irio iria araria kana tomatunda kana ni gacuru kana ari toro kana ni karite thumu kamwikira irio uguo nagiko ni mundu ningi ni atwikire unconscious no ariria mathaa make makuria no ariria nginya atekumenya tondu ria menake no iria guthie kirenda na tukamoni uria mari thambagia tube yo tondu ningi twekira tube no tube riu ndungihota wina aria mena kana kanini ni mamenyaga hetu indo ngikona tu urari gukinyira koneria agacuba haria kiandatia uguo na tube tutindayo kire irio maguta maingi kana spices nyingi gutuma tube tuke discard kana giko kana tuke clogged diet ya gukurehana igakoina maguta maingi diet iko very balanced diet ni gukurigana mundu na thina wa cukari uguo kuheo diabetic diet hari ngirenda high sodium akuheo cumbi mwingi ni gukurigana diet iria werwo no kiria murwaru ucagio ni kuria ri the only main thing ni ndugekire maguta maingi tondu ni gu clog ga 5 kau uri na ndugikira mai mahiu uri ungithambia kindu kina maguta na mai mahiu no twira mundu warikia gwikira irio rekira citigako ningi ciimata muno no nginya iblendwo irio ici twambetetekeranie no nginya itheo tondu ndungigikuredo matari blender unfortunately ni majiraga wabiririkane nti mundu wothe warireirwo Nairobi tawe uririkane ti mundu wothe ningi urireirwo Murang'a tawe kana Laikipia so na hitari gemishidi hanine we understand riu giko gwina thina ucio ni gukima irio pio no ucitwe kure na iria kana mai kana kindu ta kiu itweke pio itweke toshuru kindu kingithie through the tube kingigucio na syringe na uikire tube iniyo na irio icio ithienda ucitwe as fine as possible tondu tube yo tutirende block ni kindu kingithie through the tube warikia kuhe murwaru waku irio na tube yo ri tumai turaru tutheru uga flash ugekira syringe yo uga flash niguo particles icio icio itigatigo ga tube ini kau ugacoka ugakahinga wega agiko hauma na dawa kunyuaga uga crash ugacicukuma hau kana cia ruo kana ni antibiotic kana cia chemotherapy kana ni cia sukari kana cia pressure ugacicukuma ikaingira hau na nitwira murwaru agathambia pipe yo na soda ya Sprite maybe weekly kana thashu mingi ketucokere mwiraga murwaru ucio he muthemba ya soda mwiraga murwaru amuthire nitu he muthemba wa soda twira murwaru aga flash naguo soda tari na rangi he soda iko na rangi ningi ni go stain soda iria clear niteithagiriria ku remove particles icio iria mai matangirutire no precaution tuonete rutaga wira tugakwa ground maundu mo tuthomithagio mafuku-ini no uria uraikara naro ni umenyaga ino ni guteithia igateithia in short ri twenda tibu ikare itheru tondu no ithie ige infection ona mundu uria rathi kuhe murwaru irio akakisha mako make ni matheru indo iria syringe aratumira arikena akarinda tumaini turaru wega niguo tuka maintain utheru tondu ni ukoraga yatuika infected ni tuikaga loose tondu yohereirwo haria rwa-ini rwa nda na uthi ngituika loose then ni ukoraga ni turafatara guthi gwikira ingi oguo feeding tube kana feeding gastrostomy tutika kuria ndumetigagira no ni teithagiriria mundu tondu wambu guti kindu kirituhagira mundu ta uko wina mundu muraru mucina ndahota kuria niguo ni murugeire bidoria nyua kudaga curu tikurega ararega tondu guti mundu ngikorwo i muhutu na arege kuria no mwiri ni uregire mechanism ndire ona ningi wa muhe wa muringiriria agacitahika kana kona ciakara kanwa ndanahota gucimeria kana ko we hau na nima ni turureirwo tondu ndurahota kwariria mundu uria mwinake tondu ringi na stroke ndareigwa no ni urenda arie akuria atia aria ngi ni ukoraga no kumudu ni areigwa no ri system yo no itahota kuruta tungimwikira tube ri au ikara kimirutaga tondu amwe ringi ni andu akuru ona no ukorwo ndai na kindu kira block no tumwikire ga tube gaka no agwikara gikarutaga tondu ni uncomfortable aro cio mama komena dementia they are confused kurigo ni ndo ici mujikirire wakora cucu ni aruti
Nerutire kana guka nerutire gukamurakarira kombe rutira kana niko guka gukuheirio nako kana gakora riu nimo muohire gitandaine nigetha hote kuria niguo ndakarute tube ile tugire tutira nasogastric riu gikinya murwaru uria winake ona tube agikoma ikare nayo na ndarahota guikara nayo ri inabidi tumwikire gapegi gaka tondu ke a bit comfortable na mufatara kumuthiza nigetha mugekire ta minor surgery ne minor surgery nikoraga riu arwaru amwe moka mundu cia hinyiriirio ni murimu especially cancer ahinyiriirio ni murimu muno ni mundu urona ni weak riu ndumeragia ni ku start ginya dawa ya theater ira tutaga general anesthesia riu ni ukoraga dagitari ni mathia makagadia haha turuaini rwa dawa iguru wa mukonya magekira dawa ya kugadia ira tuta local anesthesia agekira dawa ya kugadia na kamwe kitu tutaga very mild sedation agacogo hanini ugo danagoni uri ekagirwo machinini tondu ndari na hinya wa gwitiria machine iyo ugo gakora ni ko local anesthesia na kitu tutaga mild sedation riu gatibu kauga kaharukio tondu majority ya andu aria twikagira tibio ni makoragwo mari weak no muthe ndenda mwiroreri uri ratwirorera ndagokeriria mundu wake twikire very weak toni ataukwo the moment mwana mundu anyu ni aremwo ni kumeria na ni muthire ciumia 2-3 no araremwo ni kumeria ni ugakuria ndagitari na turorete ku ndagitari ni ronda he na solution kana twikire tube o tene muraru itu atana twika week gwikira tube tene ni precaution njega muno maigi mundu uria tuonaga ukora mundu ni erwe na cancer no kumona from that time erwe na cancer ni romwiro wake othiaga thi orimwe eguke healthy muno we na twakiri nake last month gotire kindu kirito ta mundu radil na murimu daily monthly kanona psychologically okay karogo you know how do dito kantaru wena to fesha fegi ari do dito ka ukaririkana he na kanyamu ka relax you know baru imagine kana ukaririkana he mundu ndehire kiheo he mundu ndehire he mundu ndirikanire but you can imagine trauma ya gukorona ndika turogete ntukwaririria the psychological preparation ya kuhariria rwaru ona mregitari to complain getwe nayo ya nyu nikurekerio diagnosis na ko you know you're not preparing droga you damekira you not you but you yes akrohe na complain ona ginya tukiheo mawoni ma 10 years tureriro at least era imarigitari magena that compassion empathy ya kuririkana ati ona kijira ndina cancer stage 1 ni kuhona but kaurukana Hippocratic oath Hippocratic oath hega phrase kauga atiriri remember there is art to medicine and your empathy the physician's empathy supersedes the surgeon's knife or the medicine ugo ni kuga atia ndagitari agikuona ri umudu ucio wi thiini wake ri ni wa bata muno aka empathize na murwaru wake ku empathize ni kuga ati ni ndona nima ino ni cancer ukire wiki nga uri wiki gwite dina laini daihu na rigi ndona rigi ndagitari mwe nitona maundu maingi muno tukariganirwa tiriri this a big oni mundu tradil nake no nire cancer ya esophagus no cio ahituka ucio ngena cancer no uyu ngena murimu uyu riwonaga tari routine ni kwirana ni wathio uguthi wikiona nona but now he ndagitari ni mararutwo now we also learn on the job ni wega ugeta family conference ukama ikaria dhari makwiraga woi ndukere mami thaici reke twabe tuikaikare meri 3 twabe tumuhurithie cenga tugikaga test dukabe kumwira tondu uri atikaga maundu ri uritu ucio ni ukumuritohera muno riu ni ukoraga along the way wera murwaru diagnosis ono gitumira method iri kuita psychologist undu ucio no uri muritohera riu ukoraga agukite ari healthy eno rito mwega ndahana tahinyirikire no ukimurora ciumia 2 kana 3 mundu ucio ni totally different ari na hinya wa gwikirwa pegi ugakora no wa miss chance uguo ungithi kwi ndagitari mwega ni agukwira immediately eka endoscopy to mukire murwaru ni agutahikana ni ona ko ni ndiretera biopsy 2 weeks eno tugaga when it works like a duck it is most likely a duck ona kindu kirathita bata uguo kiraga bata ni bata until proven otherwise we had to madagitari agiona eno 95% sure na getagirira biopsy hau niho ndagitari gukwirira tene amwe makwira ndagitari result itakiumite waigwa ndagitari agekwira ni twikire gapegi gaka ni ona mbere tibesha arenda kana kini kuona arona mbere akona murwaru tondu agiuka next week but wana akwa muhinyiriri kuri twikire tubio riu ajie kuria akona reserve
akenja chemotherapy kana radiotherapy ri akorwo at least ni again hinya uri aratete the last 2 weeks ugo gwika intervention ici tene ni wega ndagitari akwa advice ni onete mbere rimwe na nikora mundu ni ahota kumeria hanini no ni turatanya wathi gwikwa radiotherapy ri ni njira ni gukundera oko ni esophagus kana ni guku tumor cia guku kanwa-ini na mumero wekwa radiotherapy ni kosa kindu gituta strictures njira ya kumeria igakundera ugo no akoni arameria no ndagitari ni arafuasi to twenda gwika radiotherapy ri ekwa session inya ithano ndari hota kumeria ugo tukire tube tene tondu twathie kuria ri thina ni uguka ni turatanya thina ni uguka ugo ndagitari ni gutu advice no urafatara tube na rori ura mena cancer ti othe megufatara no urafatara kuheo feeding tube. Good. Tugucoka gicunji gia gatatu nginyagia hau ndama wina woni na nitumenya maundu maria gukorwo na woni na tutakuritio no tari urandika ni tondu moya ni maundu maria twaragia na maracemania na mundu oro muthenya hypocritical active wagweta ni ndirikanaga ngirewo tabarira-ini ino. I remember Madam Farida Karone ajirire sasa wambo venye unapenda kucheka, welcome to the empathetic zone na nema na ne jejetie tena. By the way, I would laugh all day that she amudu neragi agakurora gabakuri wankiwa arauga, you know, like I'm not easily pleased nowadays na niguikara na arwaru haha to taru you can imagine murari horo wa cancer my joyous nature yokire na eno ikarete na wabu nyumba no ithwe turi andwe keneri na turi akuga as it is akorwa kabo itiga kenu na dufatara gakwire rio exactly. So like ne hederu understandaga tondu ta imagine murari horo wa cancer then so like nedrika na kijira nao watuika face ya hope mundu akurora akaririkana no hone no ndina mundu ngi trust wa kujuriria undu and true to that thegio na ntogocokereria thiini wa gicunji gia gatatu. Thank you ni gutwenda, thank you ni gutu trust by the way onagia thank you ni tondu wa kunaga mwihoko kugerera tabarira itu. Tugucoka thiini wa gicunji gia gatatu ndugathi haraya. Maundu mero na kuogoku kwa Waraka Homes maundu megani no gukunuka makunoka oguo niguo kuri thutha wa kumwenderia Joska phase 1 phase 2 o ginya phase 9 riu Waraka Homes ni tumureheire Joska phase 10 wena 395,000 only no wigwatire broti haha ndugamite kilomita 2 tu kuma Joska Kangundo Road mairi memugunda-ini nacio title necio ici Oriu tuhurire thimu 0795 999 444 maundu megani no gukunuka makunoka. Wanza na chakula bora. Mareto kuharireirie Inoro hwaini. You have the most clueless PS in the Ministry of Education. Most clueless. He only sits in Nairobi and has no idea what goes on the ground. He has said he doesn't know. So what we should be doing in the follow-up questions is giving him a time frame. No. Minister Migos kugena ihinda iritu mbere ya bunge agicokia ciuria ciĩgiĩ thogora wa gĩthomo. And I have raised concern where some rulings seemed to cross into the realm of judicial overreach, or even, as some say, tyranny. President Ruto gukirira ruhonge rwa ucirithania ni kugathika mihinga tabarira-ini iria erire muingi. From Monday,
we will make sure all major towns and cities and roundabouts in the country, there will be no passing until the government addresses. Ene matatu kuruta mukana wa kugoma makiuga ne maratharikirwo. They don't know who will be president, but they know who will not be. We are in the united opposition because we all agree to the one-term movement to remove the pain of Kasongo. Na mungethaniro kwandira urumwe wao mbere ya githurano giukite. Abuhi wakwa ragia kamomo gakwa niki wahura na thimu ya pura niguka gukwira no mbere dayari thogora brotisha fahari homeschool ya Juja family ino athira kuya taito tondu ni kwendekanaga handu eni na niguo yaumire na ihenya tondu na twarekia kuri hari ndanini rio na wiki ciganona Sikaro dekorete gukora Fahari Homes mena broti Juja farm ofania 499,000 goko farade jaga muthiire kuhutha kwina mai thitima na mashukuru hora thimo 0704000111 oka officine Eastern Bypass Igoro wa Naivas Yakamakis third floor T7 Fahari Homes Materezeri Metakanyo Mashiaro mobira wao weyonania. Watu wanaona watu walemavu ni kama watu wale ambao ni kutengwa. Kuri mama geire kiene ona manerwo matingehota. Kwina kugyo gitwara mwana na matiramwelewa matirakoro patient nake makimutri monaga mwana tari kirumi kwa guthina magota kirumi no umuthi magegagia aige ni uhoti uria makuite thiine wao. Society ni wega andu gukorwo compassionate ni hawa thero julo tukwira mundu ndukeva wira uta na hakisi yake kuira vi tahotaga kuingira no maugaga ticha ukuje ticha tutakubeba o muthenya wa ramithi nyitanira nanie Karo Kinyugo Mwaura ngeithi ndakuhete moko na agakuhe mesiria mega nitithie mesiria macio wira. Nina furaha vile nilivyo. Kuna watu wengi ambao wanatembea lakini hawako na gari kama mimi. Lakini mundu ugi muingi muno thiine wa tafarira ya wathe tikwiremwo. Topika kana gicunji gia gatatu egemaine no horo ge dysphagia kana kuremwo na kurituherwo ni komeria na ni irio kuma huthu na ni irio nginya kuma ditu icio nicio turarora muthi na itumitiganite ni twashirora cancers tonsils horo ge strictures kana mumero ni ukuderire na maundu macio muthi mundu akagia na difficulty in swallowing. Marigitari ni mekorora na njira tiganite na taru andore magikorwo mehatikaini ICU patients, HDU patients na nginyagia twana twani kutura tuigagwo na thari arwaru a stroke arwaru mekitwo tracheostomy na gikorwo he handu hangi ndatiga Dr. Rose no unjire ni nyendaga kurungwo ni tondu kindu gitagwo medicine twiragwo ti kubahatisha it should and must be factual. So ni urona tahe handu ndatigirira nginya hau ugu kwa ndu magia trauma ugakora ni ageire injuries cira affect mumererie wake ni ukora ni arutirwo jo amwe ni magire injury cia jo ya maxillofacial haha ni arutirwo ndangihota kumeria na ndungikira tube ile tugire so you have to find uria mundu cia riri akamwira hone ni twari uhoro wa tubes twauga nasogastric iria tukagira maniure gathienda hari gitugerageria kanu gathienda na twauga uhoro wa feeding peg iria tukagira direct igathi stomach no ya twauga ndagitari akiuga ndaugaga ndeno turona ndagitari uga ndaugaga stomach tondu ndai na stomach ina mara nona ina rwariungu ina ini uguo ndaito iria andu metaga nda ni abdomen abdomen yothe no thiine wa abdomen kuri na nda ndanio tutaga stomach riu hega tube kau tukagira through the stomach no riu no ukore cancer no nirite stomach muno nirite nda yaku muno kama uguo kau tutaga stomach uguo tutigikira tube ino hau thiine no nginya tuharuruke hau kianda hanini tumekire handu twitaga jejunostomy kana uguo jejunostomy ni kuga part ya small intestine
just below hau hetagwo duodenum ri tugekira tube yo hau urikagirwo irio ciaku cigathie direct to the small intestine tondu system yo ngia hau iguru kwambata uguo nginya kanua ri ndiraruta wira uguo ni ukuratiga feeding pegio twetire gastrostomy ya guthi direct nda haria ingi tutwaraga mara-ini manini kana small intestine haria twetaga jejunum riu mundu ucio arekagirwo irio kahano gapegi gaka ka gastrostomy uguo ni gukora no gekirwo iguru wa mukonyo kana kianda wa mukonyo ugakora riu mundu arikagirirwo irio hau tube icio ri ni irabatara ubaciriri ni wega tugacirora tondu ni igiaga infection kana blockage no ngiona ni iragia blockage wekira irio ni iracoka ri ukaria na ndagitari agathie akwanbulokera wekonero na ina infection ri ugathie niguo hagathambio haria inyitanire na ruwa rwa ndagathambio niguo ndikae gucomoka tondu yacomoka muraru ni uraririkana ndari na hinya wa gutinda agicoka theater uguo ni wega igabacirirwo utanauma thibitari ciuria ciothe wina cio ciegie feeding tube yo ri gwakorwo uritie ndagitari riu kuri andu koraga system yao hati handu ingikirikira irio eto shugukuraga wa tracheostomy ni ukari mundu andu ingi mena tracheostomy he itumi ngurani ni ukora mundu naikarire ICU muno au ma ICU arutwo tube ini ri agekirwo tracheostomy ni ari huhagia na no ni thia igacoka ikahingwo riu ni ukora no mekire tube through hau tondu angikorwo guku iguru wa haha mumero-ini kwambata iguru ndungihota gwikirwo tube ri na wina tracheostomy hakuga hena irima ri tutigwikira tube through the tracheostomy tondu tracheostomy ithiaga njira ya riera tracheostomy ni kuga ni utinire trachea urahuhiria haha uguo no wikirirwo kando ya esophagus iko thutha watinia haha ri ugukora trachea iyo ni windpipe ria tutaga windpipe ithia njira ya riera thutha wayo ri hena food pipe uguo tutingikira irio through the trachea no twikirire through the food pipe uguo nangiko hena pipe iragererio around haria tracheostomy riri igeretie igathie kwi esophagus no maingi ukora feeding tubes tondu tutienda irio ithie njira ya riera tuge kindu gitagwo aspiration pneumonia nita aspiration pneumonia ni ireha kindu tutaga sudden infant death syndrome twana turia muceri gwandiko ngithirie ndagakomia ndathi gugukiria gatinokira ni undu wikie muno ukora mwana ucio ni erukire iria na tondu etoro ndanahota gukorora kana kurimeria ri ari huria ringira njira ya riera riathie ria hinga mwana ucio arimo ni kuhuhia the same thing riu ni happenaga na andu amena stroke andu amena cancer bedridden andu ya kuru muno wakora riu ori uramuhe irio ri no amublendera kana amurugera gacuru wega cucu ni akoma guka ni akoma wakora ni arahuria irio kana ni erukire ciingira njira yare riera akagea pneumonia na pneumonia maita maingi kumihonia ni thina tondu na imagine irio cingirite njira ya riera iguthi clog ku thiini mundu ucio ndangihota kuhuhia wega so ucio ni undu umwe tugiragiriria muno na nikio undu umwe wa gutwara murwaru ICU niguo agekirwo tube level ya consciousness tugaga ni 15 out of 15 tumitaga GCS Glasgow Coma Scale ni nawe tone turaria na tura converse to 15 over 15 egethie egwete ikinye below 8 level ya consciousness yaku yathi below 8 ndungihota kugiria irio kuingira njira ya riera uguo fatara gutwarwa ICU ugekirwo tube yo wekirwo ire connecta mundu machine ni ya kugiririria kuona kindu tutaga aspiration irio ciaku itingiuma nda cingire njira ya riera tukakugiririria kugia na aspiration pneumonia ni complication nene muno hari andu aria matareigwa na ni tumaga andu acio makaremwo ni gukira uguo twagia na alternative feeding methods nituragiririria aspiration pneumonia riu tungikorwo njira ici ciothe turaririria cirahe mundu irio through the digestive system he mundu digestive system yake turenda rest tutirenda kindu kiraingira thiini wa nda ithe ni wikirwo surgery kana wina murimu uragiria urie tutirenda kindu kiragera system ine yaku ya irio tondu ngondete ukuria he irio nginyonaga mwina cio cia thibitari cia mukiha cia mukiha mwikiraga mundu na mukiha kana tugakora muramuhe yes tucitaga total parenteral nutrition na niguo ciegoro muno na ndirenda mwiroreria tauko mai maria muka tukamuhe kacio titirio icio tutiitaga IV fluids ni mai mena sodium mashube matiganite sodium potassium ringi ni utahikire kana ni urire muno icio tuciitaga IV fluids na icio citikoragwo na irio riu kuri irio
irio menye ni proteins, starch, icio lipids kana maguta icio nicio irio. Icio nicio tureta total parental nutrition. Irio ipakijitwo ta mai. Maigi ko hana iria. Ugikora niki bag kinene ta kiari temwe na nuthu kana igire na nuthu icuragio mathaa 24. Ugekirwo mukiha-ini. Ima. Ukurira mukiha-ini tumeta total parental nutrition. Tondu he andu akinya gukona agiko mundu uyu ni aguikaranga na thina uyu uragiria riri tutigikara tutekuria to mwiri ni urafatara irio. Na ni araheo dawa uguo ni urafatara energy mwiri ni urafatara gukorwo wi healthy. Wina ugima mwega wa mwiri na irio ni cia bata muno. Uguo kona turamahe total parental nutrition. Nima ni ciri goro. Uguo ngigakinya kuigwa ndagitari ni aramwitia irio icio ni kuona ni anenda gu sustain moyo wa mundu wanyu kamuira njira yake ya irio ehone niguo tuhote kuria kana tuhote kumukira tibu yo tukugaga ahote kuria irio through the system. To ni kora he mundu thire thieta ni arengirwo mara. Na manyitithanio. Twenda haria tunyitithanirie ri hahone. Na twaje gwikira irio he guthii hage infection hahinguke tucoke thieta. Ndagitari ni akuga system yake ni irafatara kuhuruka niguo hone uguo tukwamba ku divert mirire yake rithia thakame-ini direct. Uguo irio icio turekira thakame-ini tirafatara digestion. Tondu twaria ngima kana mucere kana matoke ni irafatara digestion. No icio turekira na wa digest irio ithiaga thakame-ini at the end niguo itwarwo mwiri-ini niguo hote ku function wega. Uguo irio icio turagwikira haha citirafatara digestion. Cierinde cells ciaku cia mwiri no kuwa ikuwa. Okorwo ni glucose ikoya, okorwo ni lipids cikoya, okorwo ni proteins tuciita amino acids cikoya. Uguo ni uraheo irio na koduraria through system ya irio. Uguo twire mwiroreri ati agiko ni uremetwo ni kumeria fiu kana system yaku ya irio ya digestive ndiraruta wira ri ndwakwe ngoro wathi kwe ndagitari ri tugire ni turenda kuhe andu hope ndukaga woi agire cancer ya mumero ni arimirwo ni kuria riu hatiri undu ungi aca hena solution ingituma muciari waku kana you loved one aikare ria turari horo wa palliative care tondu maingi tugika procedure ici na tukihe andu this means of feeding maingi tuko tukinyita handu ginya ha palliative care. Mundu ucio ni arafatara comfort. Palliative care is about a lot comfort. Mundu ucio ndakahute na mundu ucio ndagakoe na ruo ndakoe uncomfortable. Uguo tutikerorere mundu to ni aremwo ni kumeria tutoritie ndagitari kana hena alternative tondu uguo twataukwo ri he njira ingi tiga kumeria na kanwa cia kuhe mundu irio. Uguo iko ni turingire ihiga ni tukinyire handu twatindikirio kona ni murimu ri ni tuthi kwe ndagitari aturethere ni option iriko twinacio niguo mundu cio turarora ri at least ndagaturoragire tu waruga irio mundu anywe muci wiyuria tiriko ni utararia hihi hena njira tungimuteithia nayo niguo atige gutwirorera tutukiria kana tige rigi kuigwa ruo muno akimeria kana tige kwiririria kindu kana nginya dawa ni aremirwo ni kumeria na ni hari undu angiteithika. Uguo hena njira cia guteithia mundu cio araremwo ni kumeria turafatara kwaria na ndagitari witu atu guide niguo tuhote guteithiriria mundu cio twinake urathinika mucie. Rose gukwetu kanyaga kukweta kaundu kigwa twariganirwo kana kaundu tukana ihenya ni undu wa ndagika. Mwiroreri witu ni twaguthomithia uhoro wa thina wa kuremwo ni kumeria na twakwira ati irio to nginya igere kanwa niguo ihote guteithia mundu gutura muoyo hari njira ingi angiko mundu waku ni murwaru mutware thibitari tukuhe options cia kumwikira tubes kana feeding pegs niguo hote kuria na hote kumeria dawa niguo ndakahinyiririke mucie na twina solution ya guteithia. Thank you. Asante. Aya na ni gucokere ngatho ni undu wa gutwirorera gwikaraga hamwe na ithui na gwitigagira guthomo hamwe na ithui kiurio rio gothe undu ungienda tuthome mundu wanyu akirwo ni murwaru kuna ukiremwo ni gutaura ibica no tuthia tugakora radiologists radiographers acio the andu mangituteithia gutauka maundu mothe rimwe ni mutumagira bica mukenda gututaria maundu manyu ginya na WhatsApp tukacine relevant doctors na tugagucokeria haria tungihota na kuria ndagitari agikwira ugathii thibitari ugathiaga rimwe ngwiragwo na thibitari ni recost koguo ginya rio erwo biru wero gloves ni shirari ho wero kina waboi dadi hiyo ngiri 5 riu ngiri 4 riu acoka njariria ndagika 5 3 na niguo mbeca icio ndira you know macio mothe ni ndimamukagira fiu baturirikane na thibitari no irafatarania gloves icio dawa icio itinarehwo tuhu koguo ni wega ginya kibao kuria kwa kanjo tondu ni nje kundu kuingi muno makiria ni 20 shillings ugakorwo no ari ha consultation ugakorwo ati ni ukuinuka uririkane na kibao kiu he handu tu gitiguthi kwi ndagitari no ni giguteithiriria thiini wa thibitari no kire tukoyagira muno
ni ukorwo na ugima mwega wa mwiri hore tuga ni kirathimo ni njitagwo wa bui wa mutire kuma kuri timu yothe ya ndagitari na ari othe matuteithagiria nginya ari twahotaga kuona tu uge Ngai akurathime. Kwa heri.